कोई डाइट से करमाइना कोई ना थमगदो ना दी नॉट ओनली फॉर डायबिटिक पेशेंट की वाली की नतबा को कोई ना डायबिटिक डाइट है पोट से कोई की तसेंगना याम कना लेते को अकोई मयाम की हेल्दी वे डाइट से डायबिटीज परसेंटेज तो हेल्दी वे को बट इट शुड बी कंज्यूम मॉडरेटली विथ द कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग है बने कार्बोहाइड्रेट तो कोई फजन येंजन है बने ngasa हाइजेगिबदो तुम जाय है ga जो माय मनुंग की पोतो sugar ko na hakjang mong da sugar da breakdown tok do bai dar ga di moderate chaw hai bne aduna koi na sigi je koi gi diet se koi maru wai di hamti is one of the most important thing ko taw ga da babu we have to put colors on the plate machu tam hai bne aduna koi na diet se kamain cha ga ha tam da koi gi थाइना कोई ग्लूकोज गोडेस है तारे को ग्लूकोज की लाई है बने बो जिकिनि पीजी न माना है बने बो प्रोटीन ने हन चाव है बने बो अदि मतुंग दा कोई वेजिटेबल्स सिने हन चाव कोई लास्ट ता कोई ना आइसक्रीम कितंग चाबो दो माने कार्बोहाइड्रेट चाव है बने इवन इन नॉर्मल पर्सन्स जो कोई ना ग्लूकोज स्पाइकिंग जे हंदे बो हम सीजे में हम हाना नुंग ना मे दो जे international research में आमम तो को मतलब नमान है बिचु में को but she has become very popular now in the kind of को because of the internet hai tare ko man hai jahana protein jahana pajan chaw hai bne adu ga kaino ji vegetable charo adu matung da carbohydrate kitang chaw hai bne adu si ja ko indian condition manipur da ju chap mane ko chak che yang to lom chai dana na ko idari kitang kaino chana bo wat adu katan okay generally koi manipur da yeng raga di mi se anamana chaba matam da chak ta hana loi chaba ko yosi ki hariba protein gi sarupur su vegetable si hana chada bani na masi sina su changes amadi yam darkar oi haizariba aduna si ju ko na thaini gi ne ko gi hujik chu ko na city ga ko gi kaino ga village area ga city area ga panama tam da diabetes pre diabetic se village yam handai ba kai gi no moi di thabak sura ga loina moi utilize tok thui dana akoi jina kaino taraga char matung da thabak su di ba hujikti moina hujik miyam na haji noi yam thabak chillaga ju glucose spike si noi handan gi haida ri cha lo kan kuning kan kalwa amne okay kuning chamar kan kalwa amne nam do mine at least 10 bokti to amne adu da ga koi glucose spike si hande ba amna thai na cha lo kan ngak walking chan ram ba je it's a very good practice ne okay so the difference ladies say rural ga urban ga the difference ladies say moina cha taraga su madu metabolize thoki ba koi gi adu maina lai gre adu ga koi gi kano sidana sedentary oina dum phamjan ba khotjan ba sigum lifestyle myam se lai bani na swai si da khena rakpa aduna swai matang da diet da haraga doctor sai gi koi gi angang ki hai tare youths sa changjal la kan da hauji kan da di dum zumba gym sigum ba gi myam ma chatlaga lai bani na muscle form tong na muscle same tong same na ba sigum myam se sigum ba sida di moi da su dum pre diabetic condition se lai hai bani na diet se ma koi gi si kamai tok do because atopa koi gi online da kai de yo ba sa da sa ba sigum lai na kai no phajaba question ne kai gi no da koi na hojik online da am jo le jana pot se hoi the question is what is your goal life never what you are trying to achieve never are you trying to achieve a healthy lifestyle etc or are you trying to achieve professional body have never professional body ba magi de achieve to kan mu matam kra rest piri ni ko cycle to aruna koina excessive stress of exercise su fatte but khwai dagi maru oi ri di akoi ni hojik chari ba supplement mem jine process food se koina tawgono hai bane for example akoi line sarai ji everything is made to rot hai bane mi be hakjang oi gera chapor oi gera everything mai matang matungina magi life expiry date matungina rot oi hai bane akoi process food mi amam sina ko matam na maje kuin kuin pum da bide lai tuine hoi ana sumaina kuin kuin lai bijima preservatives ate ate mi am hape and sugar is one of the most common preservative ko aduna salt su preservative point ne ko ana salt ne na phai hai bigi bari ju leite ko khajitang jim to mi da di sugar da gi salt ta kitang pha be hele ko ado akoina moina sizna reiba pot myam ji for example akoina sugar chama sama thorok ka doi je chini masang ama chu masang ama sum ga thorok ka doi ne chu masang ama do minute am da cha ba chaman doi ne okay chumbra akoina sangom makup powder ama ta cha ba hai je is a processed food na du sangom to sangom bitar ama gi do moina
process ตัวการจะสำตัวก็ได้เนี่ยสังคมลิตามทักก็ได้นมินิยมนี่จังเนี่ยมันดูต้องอุ้มเบี้ยนั่นแหละสักมันนะคนจิงบี supplement เปรียบก็จะ they are all processed in a very concentrated form อดุชินนะกี่ให้ได้ก็ได้ชินนะมาตุ้งดาว workout ตัวก็ทำนี่ either pre or post workout ตัววิธีทำเนี่ยภาษาพนันเนี่ยนะดูจัดสรรละกันในหักจ้างเด็กชินนะทุกตระก็ดีใครจะพรกันนี่หักจ้างเลี้ยบตั้งทับตัวดี heart เนี่ย heart ที่ต้องผ่านด้วยเนี่ยปั๊มบวมตัวชุมชนนะก็ที่ปั๊มบวมตัวป่าแล้วปั๊มบวมจับพรก็ได้นี่ก็อันนั้นใครจะเนี่ยพอดี recovery มาทำเนี่ยตัวก็ได้อันนั้นใครจะคุยนะ stress ตัววิให้ไปตัวเราผ่านด้วยเนี่ยอันนั้น gym ตัวผมมาทำตัวคุยนะ supplement จะขังได้บิดาพังชินได้บิดาบ้างยามทุนเนี่ย acid ตรงนั้นบุญคนได้บิดาบ้างก็เนี่ย most commonly try to achieve a more natural body. Okay. Ado ya mena ko yi supplement yam depend to boy mo to. Depend to bida natural diet depend to biba. That also in a seasonal one. Ko yi process oi ba ko yi kuina pum da ba thambe ya ba potsi ya men sin da bi. Okay. Masai matang say da ko yi ngasigi si yi nga kan da na how it was sin su hena selection bi da ga di hena phakani ha ba gi do thamjage du ga